Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan adina teman-teman lebita Bapak Camat Matirobolo. Yang saya hormati dan saya muliakan adina teman-teman lebita Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matirobolo. Yang saya hormati dan saya muliakan adina teman-teman lebita Bapak Kapolsek Kecamatan Matirobolo. Yang saya hormati dan saya muliakan adina teman-teman lebita Bapak dan Ramil Kecamatan Matirobolo. Yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman dari Paskas Kabupaten Pindrang juga sempat membersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan adina teman-teman lebita Bapak Kepala Desa Palangrang. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, ibu-ibu majelis taklim, sinina, tua-tua manabi, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kowi tajiwi marajime magi nasabak nadapi mani waktu na mati lampu. Ia ko mati lampu ang kamu harap kawat dingita jen na tuway lampui. Tapi ia ko ini mati di nagagaharap atau tuwo pema. Jadi alhamdulillah. Yang kedua mega nawita to masima ito mintalat da macaramah ya ko selesai caramaku pada tona. Alhamdulillah. Sinina anu mampujiye apun dengan nama Allah Ta'ala puwa maraja pamasina nania akamasina lori di mana puwa iyai maparintangangi patatungi agama salam puwa iyai maperlangangi sinin atau pandritai serekuang mau napanasan nagiya napakasing agama salami. Alhamdulillah. Syukur ruki mapujitan digangka lori sisi raja aku wasanan nafungan Allah Ta'ala tasabadi ilalan na yawatwiwi ipahangiwi makadawatu sibuk na watu tinro tapi di gaga akate di manang di nakadaanan atau matua buruan ni makunray akatatan nasaba Asia maasisumpungan ta na yapitangi tanda kecintaan kita, tanda kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mamagi-magi nasaba Asia mata asin dokumentan atau pada yang kaidu wawalin di mata atau pada cenga di bitanan nasi mata mandarara atau pada salama selewangan salama di wanwalino lebih-lebih assalamualaikum di nasiwali nafung Allah Ta'ala. Salawa nania bapak salama masuk ifamala di alimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi iya si matajallo kami asalamakan akatuungan linota akatuungan akhirata na iya surugay lulun mito'y hapamasinah upapahanap punay to masalawai makotoro to mapasalamai masa lorian ni malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofada makalik jadi salang kabitarai dari yang tupuri awal gading itu nak iya sit nabe pangulawa degagaya katay degagaya si matamati di wawan napak banuah ikarupatawi sangadina natofada tomelo salama linota akhirata apa ipahani makadaya tu sitongan nawanuwalino tonangan cinampak ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un batongan na yari di rupa tawe totuwa ilibot na yuwan nuwaline tonangan cinampak apa iya tulinowe pada lipat tasik maluwar liyolah maluwar tamakiwilik malu tamakigangka maka tapot tak mailo yunri atonangan tau ribuang iya lapipeng sini iya lapasa na sirikuang mak nato salama malungi-lungi lino akhirat batongan na tatongi ritongangi akatani ki ripacingi lete ki rilompu sandre ki ripasonay na ang kamanangi na salama na sabakpat dongan ta ini rufatawi sinin na tuwa-tuwa malabi jamaah yang dimuliakan Allah magi sitongan na tumamaulo ay katulima pasalang nasabali kita melakukan peringatan maulid tegayaro termasuk na palahiran ni guru tamakada salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah nasabairo na minta nani pacapura yutus kuwan walino digala akata sanganin na pasuko isinin na sipak kiluman lebih na rupa tahun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang ko irite na pahangi wikurangi maka di yuro nabi 20 miliman nabi dan rasul dan nabi itu merupakan nabi yang terakhir yang ko ang kamu patopahangi maka dan kamu panabi setelah nabi maka wadingi jadi yukuru ya tapakan na yaitu jadi ia kotomak bicara lahiran nabi tak nabi pamulang tapi ia kotomak bicara hakiki nabi tak nabi pamulang ia kotomak bicara lahiran nabi tak nabi pacapuran tapi ia kotomak bicara hakiki witawi nabi tak nabi pamulang magai maka defungan la ta'ala ilalan naha desakudasiye purade ufanca iwi Nabi Adam lino lolo lisana bende tani yang na Muhammad makanya ipanca iwi famulut Nabi Adam apa sulapat nama jadi rupa jadi yoro lisana rupa tawi apa biasa na nanti guru tamakana angkatana kuai api na angin makanya na biasa na sanu-sanu atau moto tariolo ia masokoi apa rupa na warna na sokona tegayaro ang kasoko warna calak ang kasoko warna ridi ang kasoko warna putih ang kasoko warna polo ia ko anak muring maka day pitak dinang kanaja minabitak laku rapahang apa megato itu maka daya dinang kanaja na minabitak ni muja cocok nih ia tu tomato tariolo matang ripahan nama dulu sikolana ia ko matang ripahan nanti nama dulu sikolana mega pangkau kang makurang ate manai amalan yang diajarkan para ulama mereka semina wa atona ia ko anak mondriye matang ripat di sana makurang paham ia ko maka jika nggak macunita ia ko yewe mak bicara sama nakawa bantu salo tapi isure lo yuro sabat na tendre-tendre buntunah mari na sabab bintim itu ng kanayaman jadi maka na yung tak ya tulisan na rupa tawi apa api angin uway na tanah bentongan na yan tuwag na calak poli ko api jadi ya poli ko angin putewe poli ko way bulong poli ko tanah ada makna na yan
maka dayaro ulitan na yuko tak pole ko tanan. Urat na buku-buku pole ko ay napasata nyawa tak pole ko angin, napasuta darah tak pole ko api. Silura ang papasala naman sa Europa, suku ang jajingan ng Pangulo na Nabi Adam. Suku ang jajingan ng Pangulo na Nabi Adam na tunangin nur na Muhammad. Kedua lecenur na Muhammad liwatak kali na Pangulo na Nabi Adam. Pertama, kokoy mundi na lagkat na. Mendek lo diyaset na rupan na panonok ko kanuko Indo liman na makaya tula rawatu na makailadak mudani ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka deh Allah Ta'ala Adam ketika engkau rindu dengan kekasihku Muhammad bin Abdullah maka ada dua wali Indo limamu pasidupe kanukuna baca ya salawat Purana na baca salawat ifangurut Nabi Adam tapunite rupa na Nabi tarikan ko Indo liman. Makanya ang kasi isalawat isa salawat Nabi Adam. Maani na yakkan salawat Nabi Adam na sabah Nabi Adam pamulakbati isalawat apa urwan lang supuli kufungan na ta'ala. Maka rekrut al-imamu al-hatab al-ru'ayni al-maliki salasay di pagkasuyan na panlita tariyolo yung kumatanang iti bari masigi na tuli asa na Nabi takpakbangi ashadu anna Muhammad Rasulullah maka nalay dua wali Indo liman na napasindupan na taro ko yun na timun na ana nabaca salawat na Nabi Adam na saula itong pun ng matan na makanya guru tapak hikmat ya na agkatong baca salawat na Nabi Adam na matangangi te parrimasi barakat na di nagkanakan nila sempat di mata na mati. Makanya ini yang diamalkan para ulama kita termasuk angka tomatua kopin rai aja na patarusi makalekin rekampon na iro umur na 120 tahun. Setiap bulan dia selalu tamatkan baca Al-Quran. Yang pemanahnya dia napaki kacamata maka mau pada siro pakitan itu umurnya 120 tahun. Waktu tanani kada kaaga amalan tofukmani nangka menomorosi di malam te umur tamakan capakitan tak malarang pareng kalengan cinita ada na fuana deka kapangkau kena ya nama tanah te parli masigi na tuda ka ilala masigi narate sana nabita wali dua wali Indo limaku pasidupe kanukunan. Apa makanya guru tapahin may onran ng tunan na Muhammad opi kanukuhin do limanta. Jadi pipa puli. Onran ng tunan nur na Muhammad opi Indo limanta. Makanya wale ro pasidupe kanuku kuno bada pe kontimuku ubaci salawat na Nabi Adam barakat na natumako ko dena kanakan nila sebutan na mati tumoto malabi yang hati. Tega na yero ia ko ibaca marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Tabak ni tabak ni ingon ni Romay tabak ni si sepipat koli marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya kode taplai kamu pemapuncok. Tegayaro ya koto matana mengaji na engka ayat irante innallaha samiul basir lepalala kicinapa. Kade guru tahaja muali apalan nami bawa baca Quran tapi alati barakatna. Makanya di guru ta ilmu hikmah ia pemutuji ro ayat ilmu matana mengaji innallaha samiul basir lepani tane dua wali Indo limanta pasitupe kanukuna baca salawat ia kaminayatai tasora itu pun nama tasitaru do cilita maka kita tidak akan mati dalam keadaan buta dan tuli. Yaitu ya barakah hakikat salawat. Makanya jadan katu mapat di matana tabacangi salawat Nabi Adam. Ya bukurin tabaca salawat Nabi Adam Nabi lika mopat tabaca ya salawat ya koto matanga mangai. Ya bukurin tabaca nama padimu pematana tasurilo mat dotoro. Sini nak tomat-tomat yang dia hadir.
Termasuk itu ya salawat ang katuwatu na wag ka buku-buku na tawi, ang katuwatu na wag ka urak-urak na. Makanya maka guru tafahikmah upan na wag ka buku-buku na tayo kubangi tawi. Makanya ya napa tawi wag ka iya tu buku-buku. Makanya nabi menganjurkan iya kubangi ti ang makbuki. Apa mega to ya napa sifat curita tiap aja kimon desak kanaga na curita. Makbuse timon nama curita tiap aja. Maka dia urut tamak kok acin rola kola lang atis salasay pagi-pagi ni rupa dongan na. Ale dua wali limet na ibaca Allahumma rabba hasihi da'wati tamman latu capat na. Ya boleh tablai. Maka dia urut tak tabaca salawat kami na tatay katalu tasapur rupa tak latu capakan nuku aja barakat na dia nakan nakila sa buku-buku na tumati. Termasuk ia pokama itawi ang kami matuwatu hinakama tawi waka buku urak-urak. Makanya anak ketika lahir itu dianjurkan asalkan telinga kanannya ikomatkan telinga kirinya. Mana sari kuang mangiwak ke buku na urat dan namancaji anak sehat dan enakan nena sokulio. Maka dia guru tayanan kata anak-anak kenal sa anak 5 tahun dia pada makan jak badan na jokana. Nampak ni mamicu siwali iti na malemah iman na ini tomaton nambok na yang ponarate asoyuman na tomelo mapangunyo makayuman lepang iyuro na anak ta tale tabang ido cili atau na tagkamakang ido cili abiona tale dua wali pala di mata tabaja salawat kepada Rasul tasapuru watakalena makale andre guru tapahimay patawa pakurang na na kanila sa anak di nagan nasitaw suku juku na urat dan namancaji anak sehat. Makanya itu barakat na salawat maka salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasul kita adakan peringatan maulid toma-toma lebih yang hati. Bahkan asal naji lagi Nabi tanpa pasalamat ya ada angka abalami boleh biasa dimakan Muhammad ya toh lari te si tapuna na tampakalan na leti yang mau buah maka dai Muhammad ni na buah ternyata ya Muhammad pasalamat baik ya dan kanana lari si tapuna na tampakalan ku ora ajuy na makana mo indo na Muhammad de na janji buah na punganan na buah tebaso watakalena tasope olina temanara yukuna temacoro darana mane papasalamat mito asan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kapanita pahani wi makadang yadaan kaabalami rupuli na makadawiti Muhammad maka Allah turunkan 2 malaikat yaitu serikuang mangi salama risisi na abala itu motomala biya kiat. Apa itu ya salawa imiga mito ni rupanan na miga topulina. Termasuk ia naangkat tahun melo itambay yang warang paran na iwarangi dalitan disak na sakna pisisi na apa isulapak lino tabati salawat Jibril kasisakmo tabak mo salawat Jibril salawat yang sangat pendek diajarkan agama kita mana ya kali salawat Jibril pamulak bani ya salawat nampak guri Nabi Adam na kubeni pangulut tasbihawa maharnya adalah salawat Jibril. Tegayaro sallallahu ala Muhammad. Niga to bati kasi sa pasawan ni iwarangi dalitan lisak na sakna pisisi na apa isulapat lino tomo-tomo lebih kaya. Ang kato tituloy masusa atinna masusa papinadina tabaji salawat Yunus Nabi Yunus insyaallah mata namanya mapinga papinadin ini pak dalungi pak darat tomelo mapamulatanan na tiyan nanre ulo-ulo tanangangi tiyan nanre balaw asita tiyan nanre ulat tanang-tanangata tabaji salawat na ulat celak dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Makanya ketupat doang maka kadang guru tak yang kontomelo mapamulatan pagi faktor ni ya dah angkat tu pagi ya melo mapamulatan ko galungi melo nondo ko pangi-pangi melo mapamulatan ko darat na pati salawat na ulai dendaga warani makasula olo-olo na tatambah menceng asili na resulta tomo-tomo lebih yang kira terlihat no ya ko nampak guruan ni guru tambak kadang
ibadah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Taplak ni lepas bau yang kita pak doangan ni. Makanya ini penting. Jadi kau kapak galu namilo menja hasil na mati kumatana ini yang dipakai. Kalau tak ia na tupak dong atau mapamula. Makanya angka tu sikri tempat tu tempatnya na ulat na sibis salawat. Kalau tak ia na tomelo nonok galu tomelo mapamula tanah tabacay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Taplah ni Pak Galuni depa pajairi termasuk na to salama ibaca ya komeki pakai ya salama tabaca ya namilo tojok ka mabila macari salama kiriwa no to salama jokka tegayo salawat ibrahimiyah. Yan itu salawat yang paling sempurna diajarkan agama. Maka kapan kita pahami maka dawat di mata ipakai macam pakai yang kebang. Jadi yang kau katakan tanah sengalina nabaca insya Allah kapaya tu. Termasuk kapang mulut tak kali binguali pakai yang kebagi watak yang makan riba kungi. Mana urat yang betul uli yang sampai juku yang malara darah yang masulot nyawa yang lo. Ya nana situro ilo na buangin musti dia kajadian mana sebab pak dong. Tegaya saya salawat ibrahimiyah yang ko ibadah kama sholaita. Opa ilalana tahayya pancam kurang ni. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang makabilo na tojoka. Tapi maka dengan taat na tupak do kaya nona tani ya romawan. Cuma hukum itu na capat ayat tu. Tapi yang komeki pakai na sa apa mulakan ibadah la ilaha illallah waddahu la syarika lahu ilaha wahidan rabban wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditambah itu tapi agama poncok tega yarokan na pakai salama ya nameki salama seliwangan letu akhirat tabacalana ya fadongan ni upanna ya kotomelo mapamulatima makutana kajolo ya kumeki matundo ada biasa tabaca bismika Allahumma ahya ipak dongat tekai itu ya ko yang mau batu tapaknya di pagaga peningkatan potongan na cocok cuma ya timak kotomnya tuh makanya ketupak dong salama nampak gurunya guru tak ya nanti pakai salama cukup ini yang diamalkan upanna ya kotomelo mapamulatin tomo boleh ikutin rota makanya ya kotomelo matin rohani baca tabaci kulu wala bikatan. Yang kedua salawat dikasih istighfar satu kali itu untuk nasabah sikri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Moto kifule kotin rota digaga warekada pamula ipuana sengalina akberi salagi bekatandu. Tapi kata ya namunga moto pule kotin rona habina nakacak. Pagkami mahataw nilo ng matinro mahapi ng malana matan ng mahapi na milong manaso mahapi masasako mo na hapi nito minalusir yan ang yun ang kaniti hapi na sama na kanila sa nyaran apat na mo aja kita itong magpamuluto ni pagkatan niya hapi lepak apat yan na itong matuway pagkatan niya hapi lepak biasa na duwan rupak yan mo na paking matito na paking maputo nagpasibatin ng maputo duwan mo binuli yang boleh nampak keliman nampak koyim nampak nampitang isisipuna na suri papote poto kadang itu anak modie STNK sudah tua nakal kembali sini na tomato di jemaah yang dimuliakan Allah
Makanya ya koto bumamoto pole koting rota di nagagawari ka na tapuwa na siya nga rin na at birisan langit bigkatan. Yaitu ya birisan langit tanya culik-culik. Mga ito pakiya salama katalo pa doon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pamasi baraka. Iya nilo sapat kolino. Assalamualaikum pamasi na puwangi baraka di sisi na warang parang. Nagpatala ni maagat tak tapat yung kuyawan na ati. Kenay mondo ati o kuyawan na susukili. Dua jari yawan na susukili, dua jari tamilalan. Makanya yang kotomatin do lingki lo kanan. Apa iya nang katong pamulatin do lingki lo kiri to milo mati yung kubajay. Dito lahat ko eh. Makanya yang katong pamulatin do lingki lo kanan ni anya ta lingki lo kiri. Apa iya nang katong lingki lo kiri na tanraatin na masih mati. Makanya yari pat yang maay lima atau kuyawana ati berarti kuyawana susukiri. Ay baca tabaci alhamdulillah niatkan suratul Fatihah lalu sisi na watakale nasaba suratul Fatihah mancani ni pakiya salamat talino letu akhirat toma lebih yang hati. Senin toma lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaitu namita pamasi lori sini na alani. Ada ya sa pamasi lori sini na alani. Ang kanang kasiwa waktu. Ang katong kasiyasi tasinapi anday na inungan ng madagka na manupo. Lomong-olo ko yulo na wala na namita. Suro na natangak. Di pa ng kawan rin. Di pa ng gawin manupo ka umadagka. Di ka gagawa di tatuananan na. Nayaro kasi waktu na namita. Ito ragang mga sinapi anday na inungan na. Makanya salah satu sunatnya Nabi dengan kanalujaki fakita naripadan namun deka mesti angkatan nawari tak peduli bainena ya Siti Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Makanya salah satu sunat Nabi tak ketika membina rumah tangganya dia membangun istrinya dengan panggilan yang romantis. Ibu yang kotuli asal na bapak ni katulirani. Bapak na ay makura romantis ya tuh. Ya po ya naulisan na ini ko mati ni sayang nga ya nanuli ka natia ka sawa lo itu kan cina makana katu ilite sawa ada ku waktu kak milo kak paling kaling yang balik boleh makana namuanya perempuan stasi romantis to. Makanya ya tuh makun raya sifat nanti melo isanjung. Makanya nilai yang kotuli bayi tak panggil dengan panggilan yang romantis. Ni kaya roh, wahai istriku yang mewangi sepanjang masa, cantik jelita seperti bidadari, walaupun tidak pernah mandi tetap mewangi kalama mak bau kete. Awak makoni batu makoni ya kasih pada makoni nilai sanjung. Makanya namo maga tamu sakna makon raya jeda anta laki na punangi maka na makna pene mata musati pene macanti mana cantina intang makorong purna matatta rahasia arudani tempat petutta angulut tempat bukuna tubutta makbomba-bomba uluwatta makbalipi matatta makiri telu allotta makbalana piti tak maputilaku wali tak malibusuku ulat tapata sama namin alon na talujaka. Apa malam karena memang perempuan identik dengan kecantikan. Ya nabi lo tinggi karena ini macam ning. Pertama macam ini yurona kamarana. Murah macam ini lo sinono koron dicamin na macam isi tiapanya. Nonok boleh kebola na siya motorona latu botin estana motor iroko kacuspeng yudu si macam ini. Milo taminala burga untuk si oto pasi kacano to nanti macam ini. Yang motor ini tatapi di cambini. Ya to na ingat pa dadang ponjok na pasi macam ko bulo aning pada si salona sampak por motor tasiye. Benda siya sinaboti sa hamilapan na macam ini tiap aja. Mangit makumi mengitu kasih makmun ragi. Tapi ufasa kini makmun ragi. Ya kotanya selingkuh laki teko saliwan angka to pakurana. Akhir tali sanu-sanu na dia ko makabuaki kopi. Biasa mo takaboro kopi laki tak. Ya makabaki kopi agak tabacani. Tidak kah makanya na pwede mandi saliwan. Makanya ya kota
taka orang ni kopi alagi kopi terlusin tu tanah ko tangkir ya to kami ati maka dari wakasina tempat takapot kang pakitan na laki ko padali papatakapot na kopi dia ko masuk isali wamita makunray ada nabi ko niya kote tanari mapagkabali mapagkate pakitan na anak isi ko lang kasi sisinro iya to kasi ati kuang tapat janini ati nalati ko lori iya padali pa jani na bola kasige napakimana way palataboloy napataka bateta makarukopi satu arah perlawanan dengan arah jarum jam berarti dari kiri ke kanan yan ang kamakunay makarukopi masusah kalian dari jannah yan ang kamakunay bati na makarukopi takbuka-buka bati na mabuka-buka tua ko anak na makanya ya kau tarik kopi tanah dari arah kiri ke kanan. Napatabakan inna ansalna mulatus salasay ang kibapat na taytat tatinungangi. Purahan inong ang kasesana tare sesana tinong itabake salawat yung kana isaliwat din ako di kakita-kita. Tapi ufasa din yung moronire yung pominong kopi hanya nilagatasisa tacak purimana niya. Sedang nako magkamalati yang maaf yang dimuliakan Allah jadi rewa kapai mati dito pa yung nanabi watwiro pa sedang nako magkamalati yang kaya hadir ketiga ninalat turo caramako walau pito niya hasati kukopiyan ay nabuhi pinungagkap kono tenda yewe sedang nako magkamalati jamaah yang dimuliakan Allah jadi rewa kipay mati jadi yang kasih nangero, ana nasa lamit takan na tujuwa utang riba kilala kamara ko na Maria, alay niya na po kafir. Alay niya ronangin tapol ka jubana na bita jubat tan riba kay pambarian dari sahabat, alay nito kasiyasi. Ana na orang ni jubana na bita kasiyasi, nawaway ko tangan na pasay, nagorangi makadaan ka jubana Muhammad na bita, may kapalo ratu dinan. Ya segi ratu dinak kepada 1 juta. Tapuan katosongi mangkalinga kareba yarok, tapi may gamah heto dari karomana sayang saribu saya di nakilo matanda. Napunani atan na makadaala mo di ulawa kepada tudin rapopati molalano kakasijubana na bita. Nali jubana na bita kepada tudina yolona tokotek na mega warang farana na baca salawat na pagkemok yolo na matang na barakat na makilang matang na tumutan. Na sa papahayanya makilang matang na nasa pasalamat jubana na kita dia merdekakan hamba sahayanya. Berarti napay pakaian na nabita, napay jubana na bita, talume man ito na panyamanyaman tumotoma lebih kira. Menjadi suami tokasiasi arwah ratu na juta di naroba na sebab nabaru jubana na bita. Yang kedua makilang matan na tumutan. Yang ketiga imerdekakan hamba sahayanya. Apalagi yang kona kita menjadi famasi di tengah na umat na tumotoma lebih yang hadir. Sini na tumotoma lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya naroon na sabari na tumang maupun. Maka na sebab tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka na mati matuan ini oleh na pakimang maulu. Apa dia memakan itu faringatan berarti dia masuk hari besar Islam. Ya namakan faringatan mori itu gak capak na. Namun kui capak na ular robil akhir mamalu to tahu. Apa kalau dia masih yuri mamalu apa sih jawab tu ni serat ni raja. Tapi dia malah ngokohin. Mari tega contoh na mori tega capak na. Yang kau kurang mampak konting ipatudang imut timporwe yuli pui mama para sanji mau li asan na gitu. Pura dupa ase tomelo mandai syukura pura kimalimot roban pura kimalimot otoban yuli pui mama para sanji nato salama mau li asan na gitu. Tomelo mapatotobola wanina yuli pui mama baca doa ya salama ya to nama para sanji tak mau li asan na gitu. Tomelo mahakika yuli sibui mama para sanji mau li asan na itu makanya dia kakak campak na muli itu wakamana piye ke hari. Makanya tuna na sabari yane sa nusalungan tomang maulu. Teka, angkana talno, angkana matampuran, angkana soko. Apa sila yang itu mamaulu si bawah mamaulu maulu. Di na para.
Ya mamau lu iya si di dua telu aku ramahanya ilalanda amulu kage ibawe rewa ifake makama na serikuwa mangina to salama. Tapi ya segi mamau mau tomatuan masih kita telu. Itu rada ko anak-anak minat bita maiga. Ya komela di sikiriki ibu niga mali talo idi niga rani talo ini niga ballo-balloi niga mapacakani mari kita melo masike dangi kometo ni lo barakat na amulukan ni apa ka masigi walawi mena masuk poli kababana alka to matua pitu pulo to tura ko sunna masigi warani kano mata peda ko masiro ka panyawa na makalingi cara matu ada ko magi tatariwat nakada dega katawa ko tallo ada ko mga bawa kaya ya ko dega tawa tatalo kamu to talo na paustas tanah sini na tomato bigyan bakit na kajadian pure te mamonu masih kita talo kita uwi ayo na bawa dengan talo bawa na mancadi lo papaca talo na nala na pasipulong na bawa rewo lo murana lalu bolana na pacaki ko dan ritapanan duang ngasok kurana te mamonu kajadian makan re api apa lalakulan re api bolana makuatan na saman na lupa piye mani bolana bali bolana mani barakan na papacat taloi makanya makin iya na salasay ni tapasipulong ipapacak na talo na taling ipaustas sinin na tomo-tomo piye kaya adin jadi maknana talo malimu ana yesay malimu yesay malimu ya ko'y tarot na yang lepasak mesti makalatin munriyasik munriyawat patungan na iya ko tomak bicara aja mo tomotopo tomawarikana tomapakaw ka apaan ka to napesugi cede yewi ada samana niya tiang mati na kanay padisi talutang pak kami mahagi tomakwan yewi ada nafakariyawari padan na napakatunari padan na yan ang kato na matungko macurita matungko mapakaw kapandalangit talo ya kurang mo pandai ya telo nama kumopin makura telo asan itu. Yang kedua, sifat lari sifat na batampura na tomande. Aga manana yaitu batampura ay makiguna. Ya kode panakuna itebak de nagan na siti mane tuo bingan na jago. Batongan na ya kotomelo malampe sugat tarolalo kipasinger. Tomat tabay nitay mapulo-pulo kami tapi masih isage ingeramu pasan na isinga-singa mo pasan na mangit na sa bakal kapasinger na taro ko tangan wa kampung napa nito tomato tayo jarak yung malasa ya ko pwede matuwe pwede magan na yato na dito sitongan na lasik mangin na may galasa tunan na sapat ano lang bibiyan re kaya ito namin tajara malasa, mangi na jara malasa, iya po matangani mana, iya pa napaja mana, iya po melo maso. Iya po di maso pinagapaja mandren. Makanya itu gagay manca dilagpin. Apa itu watangin talo melo ito rongi. Sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Iya po di andre mana taman dilagpin, iya na ito makasolang. Jadi iya po ang katolog di palana makadani sa papurina. Ya ko ang katolog bicakin na makadaki la sa garing lebih canin makadaki la sa gola lebih darana makadaki takana apa anu lebih mimato makasula makanya tumato ta finimaki tuwa finimahira ya ko len makareso na ko tangana reso na nabadaka sa pabak milim potelo na sana caripana dinungi cendon na iya pwede pinimato aki pini caw mali mega patujuk na makura pakulayang yan amiga patuyod natin na makurang pakulen na duwan rupa yan natin ang panana kamiga pasuran na apat miga tuwa dito matuwa pinimaki tuwa na panana kabawat yaman-yaman na kama ito masuro tiapa niya minri ura alon na bulang matan na masuro pa na sa resedi masuro si tiapa niya 3B ana niya sa 3B patikir panoko pananakam Honda ko pinoko na magdarigin apa yan ang katumanan na terutama makunrejit na ito yung manan apa yan ang tumakunray manan na aja lalo tamati ini puro dewi yan ang mati ituro kiti apa niya apa mani pamakone mani apa yan ito kasi makunray para saan napake iya pa namanya manasati yung kukuramana na pala soda na kuyuro na lakin na
Makanya ya kumana na tiya suro na mo ano sana 7 to. Wala pa suro takwalono. Papayanan ka to na manipiti mo na ang kakakos sa na pananakay ito. Dito ay aja tagayulo niya lo. Tapi makanya to ko pananakang ito pa. Yan ang kapayat pini kuya kore na usaparang icara piku icara naman na kapaya na rin na makuray malasay. Makanya maka to kanya yung ko pananakang ibaynita. Apakah itu makadas taswi maka mana makuray pananakan nanti apanya makumimang apa maka tu kanya anak kanya nak yana kabay ni pananakan berhasil zaman na itu ampo anaknya betul? Maka dia korek nak resu inan nanti apanya yang kedua mati dulu nama batu wijangan yang ko angka bola asitan atau sulemin repanan nak telujang. Dari mana ya tuh sitannya? Mana alina termasuk datu sitannya. Tapi yan ang kaburuan tiang mangkalingin na naway na tabi po makanya itong puro bonitan na tamila na biyangin. Sini na tumatumala bidyamaan yan dimuliakan Allah. Terakhir tapos sifat-sifat na sopoin. Ada mana na sopoin yaitu sopi siyamo tiapanya. Ini ko sopo kato tak peripulina. Tapi ya kosok ko malamat ya upaya siya batongan na pakanjaki asya maasisumbungan tahan ipa siya na sa paano majawi ipa sisumbungin na sa paano mabela magkamusti malabang ipanihe na sa pasiti pagkaswiya kami na batuwa na maranya risisi na fungalataan maka nito matata ukang kay mali si pagate rapa si patoko malilu si pakainga mainga pinapaya ada na sa persoalan pada layang ipapuniye pada layang iwarnay pada layang itordoke atau pada tomelo si garangkang atau pada tomelo si patirang ati magay fole ki reneneta ana boleh kiwi si tatik na matuna gangkan na rewo pengan na maryawa na makapong ya pemakanya niya sidingan na fakapongin lafatah na alaihim barakatin minas samay wal ard ifanonon ni barakat pamasin na fuwangi na saliwang aman na pagbanua pagkampungin na malimanang atas salan na ini rofatawi sinin na tomatomalang biyan kihadit kira-kira mapamuri-pamulan na cara makulan tu japat na kamuga padungan tapanan. Ha? Teka na? Madibawan ni. Kaya po may makalang iniwa ang tas loban ni ko na iranampang. Tasapang ustas sudah mandakulat malulo na magarata. Dito na may persyaratan minimal katu puluh si karong. Akhir kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq nasallu minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.